Dakle, promocija je studije Mediji Shrinking Space u Bosni i Hercegovini, utišani alternativni glasovi. Studija je u stvari rezultat jednog velikog istraživanja provedenog u proteklih godinu dana u kojem smo pokušavali vidjeti zašto to u Bosni i Hercegovini imamo uglavnom mainstream gledišta i stavove onih koji su u poziciji vlasti, a ne i onih koji drugačije misle. I došli smo do nekoliko glavnih uzroka koji su i unutar medijski i izvan medijski. Bilo nam je vrlo važno da čujemo stavove građana, stavove onih koji se bave medijima, ali istovremeno stavove novinara, jer vrlo često govorimo o medijskoj situaciji samo iz perspektive onih koji prate program, a ne i onih koji ga prave. Tako da nam je bilo važno da s kolegama i koleginicama porazgovaramo i vidimo njihovu priču ili njihovu stranu priče o tome zašto mediji u Bosni i Hercegovini rade tako kako rade. Pošto ne možemo govoriti o jednoj javnosti u Bosni i Hercegovini, možemo govoriti da je namijenjena i novinarima, i studentima Fakulteta političkih nauka, i građanima, i svima koji su zainteresovani za medije, da vide uopšte kako funkcionišu mediji, koje su to prepreke, kako je došlo do sužavanja prostora, da vide s kakvim se poteškoćama novinari susreću u svom radu, odnosno kako različite vrste pritisaka, kako utječu na sam rad novinara, šta se dešava sa etikom, dakle, prilično je sveobuhvatno i široko urađeno. Ovo je fenomen koji je također prisutan na Balkanu i prisutan u Bosni i Hercegovini i ovdje zaista vidimo da novinari nemaju priliku djelovati onako kako bi trebali, nemaju priliku da budu kontrola, da vrše tu svoju ulogu u društvu. Novinari se suočavaju sa cenzurom, sa samocenzurom i jednostavno dešava se pokušaj da se ograniči njihovo djelovanje, što je također predstavlja neki vid prepreke za napredak bosansko-hercegovačkog društva. Pa u ovoj državi zapravo politička elita živi od konflikta, od sukoba. I tako je već decenijama i političkim elitama suštinski odgovaraju sukobi i u medijskom prostoru i onda to daje privid nekog pluralizma mišljenja. Kao ljudi misle različito pa se na toj različitosti sukobljavaju. Ono što mi primjećujemo to je da je prostor sužen za argumente, a jako otvoren za emotivne naracije koje izazivaju pa čak i fizičke sukobe, posebno u internet prostoru i sl. Dakle, otvoreno je ono opet što odgovara da podgrijava tenzije, a značajno suženo ono što bi trebalo da apeluje na razum, na racionalno kod publike i u zakonskom smislu to jeste dijelom regulirano, dijelom neregulirano, ali ono što je zakonski dobro propisano u praksi se primjenjuje na tako strašan način da u stvari gotovo da bi bolje bilo da nemamo takvu zakonsku regulativu nego da je nakaradno provodimo. Pošto je nekako postalo kod nas praksa da svi nešto kritikuju, da pokazuju kako je stanje užasno i kako smo mi jedinstvena država na svijetu, s obzirom znamo kako kod nas stvari komplikovano funkcionišu, dakle nije to cilj publikacije, nego da se vidi konkretno šta je to što se može uraditi, koja su eventualna rješenja koja se mogu ponuditi da bi mediji što bolje funkcionisali. Dakle, nije sad cilj da se detektuje to katastrofično stanje, da kažemo eto to je tako i šta ćemo mi sad, nego od ne znam toga koji su to zakoni koji nedostaju, na koji način, šta se može uraditi da novinari budu solidarniji, na koji način se može, neću reći spasti javni servis, jer je nekako, nije baš prikladna rečenica, kažem, nego na koji način se može poboljšati rad javnog servisa, zbog čega javni servis bitan i tako dalje. Mislim da je prostor u Bosni i Hercegovini za alternativno mišljenje dosta sužen, ali da još uvijek postoji relativno mali broj medija koji odgovorno i profesionalno rade svoj posao i u tom kontekstu takve medije treba podržavati. Ali ne samo deklarativno, ne samo po principu da mediji treba da rade svoj posao bolje, nego svako od nas u javnom prostoru dužan je da ih podrži i svojim izjavama i svojim radom u interesu građana i javnosti, da bismo u stvari odvojili žito od kukolja, ako to tako žargonski možemo reći, odnosno da bismo jednom konačno došli u situaciju da znamo ko je u ovoj državi medij, a ko zapravo antimedij.